Aslina bila boleh semangat tu dah. Sering boleh juga tu. Ustaz bi orang nyatanya ki malo. Saya rasa aku tanya nih Jai. Ki boleh tentang ke us sedar sering bulan diin tu malo lah. Pontos sa kebeter. Aku ni pemangkat di bulan ini. Yang cuman ku nunggu betul Jai. Ki terus minta kepastian ni kebetulan. Malay bulan dia oleh ke jompo kena bintik hari. Pon Jai. Biar ni kita usaha kebeter ke bulan. Biar ben orang ngambil ni bi buku ni pemangkat. Keng cuman Jai. Gula mangken dia ada tos jama si anyar. Bisa biar mangkat hari mangken. Keng cuman nengai beurek ni kena neng 15 hari Jai. Mun sumpah manampian bisa ada tos ke jemaah si anyar nikah. Biar nengai beurek bisa sebulan Jai. Beni 15 hari. Oh, seni ke kita. Abang ke, pon tak sah kebeter mpian, pukul ni pemangkat bi bulan mpian. Oh, kita ni ke saya mun seni ketika gula dan dia apa. Ke Jai kinten mun bola na Jai tangki, bedi jempen kapi nikah. Mun sumpah manampian minta are laku, kedu malam, di minggu-minggu mangken nikah, mpian ni pemangkat bi gula Jai. Dia nikah. Tikal tak gula dan dia apa itu? Apa orang berjumpa si anyar boy? Mungkin ten sering dek ni ke Jai, tapi mpian tak parta aja, makanya gula maksa kempian. Mun sumpah manampian tak parta jangan gula repot Jai. Oh, entah gula apa dengan apa itu? Gula apa? Oke, saya mungkin ini ke Jai. Ki, ano dat tikal mun seni ke gula pelai mana dat? Barang ki mun ni kini. Oke, aing der dulu. Ngireng der. Apa? Oke, ngireng. Ngiring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rul. Dem ah. Dem ah ke Rul. Tahu Barik, kok bosang? Mila bosang boy, Rul arap Rul. Yang Korea emang kata umroh. Kita mau jalan, ya mak pula kakirnya mau jalan deh. Oh buh Rul. Yang le cukup syarat kagak semangka umur Rul. Ya mau syarat je Barik, ya alhamdulillah cukup. Bulu. Tinggal pikir Rul, saya kakek umur. Aduh tinggal kau repah bil Rul. Itu ini pun buat alhamdulillah dia. Tulan kok. Ya kan dari terona Barik, long molong. Ya sambil nalik golen taburi ya. Ya bagi terus apa ya tahan bi apa. Ya dari nak apa ya terode pak kata nusuk jadinya Barik. Berarti pak apa-apain dari niat dia Rul. Abi ya Barik. Apa-apa yang mulai kan niat insyaallah teka hajar. Ya tapi anu Rul. Bagi niat melolo, tapi tak lakonin tak bisa dia. Niat dia aku tuh berengben lako. Ya gak kaki dia. Dari nah terus ke Mekah, kakek sampai nalik oleh tabu. Kan keng dari nah terus ke Mekah. Ya Nurul, setidak ngening di Jerman nah. Banyak orang yang mangkat umroh, sedih banyak orang yang tak mangkat. Ica penipuan dia. Jadi kakek kau tu tengah ya. Mundin kaki dia, mundakar aja umrohku. Engkau orang di jalur di sana. Insyaallah pola miki berdemon kurse. Porken kakek gelem. Enjak loros kau tak minta apa-apa dah juga kakek. Engkau kerokun raja. Keng munjir kakek tak usah kebeter. Derma. Ya munda iya Barik. Iya di ini kok pasar agak ke boy. Iki telepon orang yang bisa kau ya. Pola miki berde kurse kosong dia. Iya. Halo, assalamualaikum Tat. Anu Tat. Pola mi beda kursi kosong lagi soe
untuk berangkatan mangken saya umroh. Gimana lebih beda? Tinain tat. Coba ki goreng ki. Kesorang. Ki. Assalamualaikum. Iya beda. Pecahan kaki dia. Dari lagi. Ya mun beda Rek. Ya tara apa lah. Nyamna. Iya. Ya Allah. Datang kak. Iya. Dari rumah kok kau bentak aja. Mun sedih sebulan lah. Sebulan. Sebulan di rumah. Kita nggak makan kok ben kaki sebulan. Mak bisa. Iya jadi kayak burung penjemaah sedatang le. Yundur boleh. Iya le. Bener yang yundur. Asli ini mun mangkat bulan tiari bisa. Kan cuma 15 hari. Tapi anggo saya bulan datang hari iya sebulan. Iya. Nyaman udah ya kak. Iya. Ini dan tas sebulan tuh ya. Nyaman pas sebulan gede Mekah kak. Ini aman sabar ke bulan gitu ya. Ada saya lah tadi sekali. Ya orang dah bawa begini mangkat. Alah. Ya Allah. Ini aja ada orang ngedina. Assalamualaikum. Tad Rajab. Tad. Mami dah tak ada boleh. Tad Rajab. Masa tak ada boleh. Nyetor kumma alen gini kuliperan. Kule pasong yang denet korek. Cerengan kebe tibi ni subung ram bekale bulan ni. Tapa repon make bulan. Tinggal tanyakin ke ustad aja pon pah kerokeng laku du malam bulan datang. Ngami jogo alen gini kunikoral. Tak ada pah coko corek. Abale bulan ni pada keng ulen jeung aja make daftar umroh rek. Pada keng ulen nalen tabu. Tak ada pas coko co. Mun tak gelto gele make ustad tani. Macam-macam mah. Beda boy mungkin itu. Mun senonton ni koral, kau tungas tete. Banyak mungkin ke travel tak resmi, travel bodong dengan iming-iming fasilitas. Jadi cuman semakin ni kok pokoknya aku tungas tete. Mangga Neral, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menegaskan travel yang memberangkatkan jemaah umroh ilegal akan dipidana paling lama 6 tahun dengan denda 6 miliar. Oh, dek kunto kirek. Kira, senonton niko pemerintah tambah ketat di dalam hal haji dan umroh niko.
Ki penyebab banyak travel bodong nih koral. Serogakin saya. Ki gimana tibi lepasan. Salah umroh tak teti. Montak kelero pesen ki elang. Senontobain pemerintah melalui Kemenak membentuk tim khusus hanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas menyelidiki perkara pidana. Contohnya ki nggak travel bodong, ben lain semacam kesusahan. Oke. Ben seeko kebetulan dari travel resmi ini koral ketika pemberangkatan dan bandara. Engki mun lolos dari imigrasi, mun tak lolos tak apa-apa. Mun tak kelero ki urusan ben polisi nih kok. Teti selebih saya ngereng travel resmi bain. Salah perjalanan nyaman, lancar, ibadah umroh nah sairan. Engki rek. Kelu rek. Mana biaga Nurul Gusa ngiring travel ke rek. Menurut gue seral tak kebeter, jelas resmi. Nyaman nah Arfa Travel. Kantor jelas, berizin resmi. Direktur lagi kiairan. Oh, engki rek. Lu rek. Lokasinya Arfa Travel nih kok bede rek. Le dek koral. Alamat Arfa Travel niko beda nang kompleks Pondok Pesantren Al Baidawiyah lang selebar lao. Bida timur soko Bena Sampang. Oh, engki rek. Engki munde nih korek. Tikel ale bulan jai ku saya pangireng Arfa Travel nih ko boy. Mirang nyaman boy gula cek yo kinemponan. Arfa Travel. Engki Arfa Travel beni Alfa gi. Arfa. Engki. Ki munde nih ko gula tikel ki antara kale bulan ki apa kerempek. Siap. Sekarang kong sebanyak antas informasi lagi. Siap. Macam Betul. Arfa Travel. Oke, ngereng. Assalamualaikum. Melayani perjalanan jemaah umroh. Terus Pak bila kaki je semangkat ben lagi nale. Tak tahu kak. Cik orang keroi cik janji melolo kita temu ke pastimu. Matang laki kita mulai dari tak rajab. Pah de rem ada je le. Pah kro kenge coko kaki je ben lagi. Ya bulan ni cik orang anu ke ustad masa ustad cuma coba tadi. Waduh. Rina kak. Iya le. Dia tengkak. Iya. Dia remah itu kau bentar rajab. Tahu le. Nintar lagi baru jadi orang nah. Kak. Waduh lah kaki je. Lah kaki je le positif coko cobi ustad je le. Ngala po lah kaki ha tak mun pese sekon ne. Lu kaki je nyetor ke siapa le? Tak rajab kak. Waduh parah kaki je le. Lu ingat siapa orang le? Tahu le. Nikule. Iya kak. Waduh. Mangkan dale, sekala budi dari kayak pengajaran le. Beda apa aram peketeretan. Pone bereng ngade. Tinggal jadi kan buru na keteretan kia kake. Lah pese jadi kau cabut terbaik. Allah kak tak nyaman kok kak. Duh lala derem kaki kero kenge cokocok. Muntah palang kaki kero kenge janji merono kake. Lah pese jadi kau tareka. Belanja cari ustad deh kak. Duh apa kaki dia? Lah penyan kau kapi dia. Pese jadi kau tareka. Ungkuro keng dia merono kaki cokocok merono karo. Lah kau sunguru sekapi dia. Kau himo dia lo. Cik orang kak. Tahu deh le. Aku tahu coba deh. Ngerokok? Berburu. Oh ini sebentar tak rajapan ini. Lakong. Kering.
Tat Rajab. Tat. Nikah kan to dulu. Apa kak? Ndi parlo. Oke. Kenapa kak? Bener panjenengan saya mata Rajab. Iki kak beneran apa? Oh, enten kayak ngatanya budak. Tekok salah orang. Iki, enten bener-bener. Anu, napa kasatat? Bener ale gula saya hanya majai nyetor kempian ki. Ajay. Jailane. Bener kak, iki bener. Oh, iki. Bener kira tat saya berangkat tat. Le nih kemun untuk pemberangkatan nih ke Tengki lah karena semajain bulan datang di bulan. Karena bulan datang nih ke sekalian abareng benjemaah seanyar kak nikah. Oh, iki. Untuk nang minggu-minggu nih kalau karena tak bisa mangkat. Oh, iki. Iki seporana gula tanya dek nikah kita. Ingking kira apa? Kira apa? Kira na positif saya bulan datang nikah tat. Insya Allah nih positif lah. Empen serna tak aja. Gula ternyata nah. Oh, empen tenang. Iki. Oh, ingking. Enten meki bedi insyaallah na positif ongkur kira bulan datang nih. Kalau gula nih positif berangkat. Positif kak. Insya Allah bukan positif nih kak. Tahu saya kebeter ya. Meki beda edan teh aki ke jemaah lain katina apa tak? Kan otomatis ale bulan nih nyetor kade. Senyetor seanyaran otomatis kan ngebudian beberangkat. Nah, ale bulan nih kan nyetor ada, otomatis kan pemberangkat kade tak? Kisah rencana gula male paham sekali ya enggak dan keseringan bulan mun makan di minggu-minggu makan nih bisa berangkat keng cuman tangki kul 15 are mun saya tepak ke bulan dateng nih ke kak ani ke 30 are nang iber bi gula ternyata nampian nikah bi gula lakar pemangkat keng cuman 15 are tak kesukaan dia nikah Mun nggak nikah lanceng cara nempian tat. Tikel dan nikah bayi. Oh bengalek bulan ni bi bulan tarik ke bayi tat. kok busu ada nih kak oh bang ampun masuk kan tuh katina apa saya berbeli Apa mangga namun alek bulan bi impian krokengnya padan teh melolo tat. Bulan tahun ning kantor tahun ning napa tat. Pokon si oning bulan ni obeng setrobe de mangken tat. abang pun sebahasa nih kak mun sumba menampian minta obeng ke gula sedangkan obeng nih kepon masuk ke kantor tak katina apa sering lakar pemberangkatan nih ke lakar bulan ada nih bulan datang Tore je pasa panik kata. Ale bulan ni cepah krokeng pakan di janji molondo. Aba ale bulan ni reng sobung reng tade. Setero tahu Mekah ben Madinah ni pada oleh ale tabu. Tetimpian mon keng tongo tu, mumpung ki mangken pejujur bae. Kini cuma dua. Abang tenale nem dani puni pemangkat bulan datang di bulan. Bulan tak kira cuma dua. Nah, ini mah cuma dua lembab nikah. Lede ni ka bae tat. Boleh tak teng lanceng. Mun lakar ale bulan ni positif berangkat bulan datang, kam datang gulu tero oning ah. Beda. Kamma. Le ni kembian tapah bingung tibi. Pate ko ca cengocom biar. Pai ko ca jujur. Jereng gula tanya datana bayimpian le bingung. Aduh. Jaga kan cair. Ini pak tahu kedata kan kedua. Kiamun senika. Tikal gue lagi mun data ke depan. Deto sampai nekan tuh kecil. Abe kamma ampian tat. Tau saking ngocol akal ge ni kemun ge bunda. Bulan ni rengkon na tat. Teti tau saking kalakale sebereng biimpian. Abenten gue tak kal ngagal kan. Aduh, na pembian. Bulan ni pokon minta tro obeng. Obeng ni sebede makin. Ki sobung menubang makin kan. Oh, kira ni kebai tat. Tak repot. Empian kan ngi kendaraan kato. Mun empian sobung obeng makin, gula tak kendaraan. Abang Bo. nih. Kenapa nih kok rampas Ponempian. Gue terus orang kak. Oh, gue minta tolong kak. Nah, pembian nih Oh. nah pembian nikah. Dan ni kebain.
Empian mon lewa bunga beda, kone kecampuk mobil. Empon tak saking nyak punya acara empian. Empian mon kengki reng sebareng ngejan rame maren to do sore empian. Abang ngereng nah kak siapa ibu mobil. Bro, kah. Sore sore. Kak. Kok kak. Empon le tau same rame empian. Tat mon bunga le beda le kone kecampuk mobil ni. Empian mon jan rame jan to do sore. Mon le beda bunga kone kecampuk ki. May apas gelung ko di. Supaya rampas mobil ro obong embong. Aduh. Kak Sahral, WhatsApp audio. Apa Kak cara mak telepon dia? Halo? Di rumah. Lemot Kak, lemot di rumah. Iya kemarin ke bolo ketang laki. Ya. Gila. Kak. Oh, ampun. Apa lek? Kak Sahral ki buru nelpon. Royap siap kakek. Bisa ada mah. Mau cak daftar hasil umroh boleh yang cak? Udah mah. Cik orang pesennya sidik burin ke Tat Rajab dulu mereka kan lagi Kak Sahral. Aduh, pasti remah. Ini mah daripada bang lo boleh. Telepon ki buru Royap siap langsung. Dulu mah. Iyalah tinang koyap siapa? Gimana daripada bang lo boleh? Iya. Iya. Kowe kan to kantor lagi kan. Enggak niku kan kantor Arfa Travel niku. Mati masuk. Aduh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bapak. Iya Bapak, ada yang bisa kami bantu di PT Travel Arfa dan Tour? Mau daftar umroh Ustaz. Oh, mau daftar umroh? Ya, kami persilakan masuk, nanti akan ada yang perjelaskan. Ya, mari Bapak. Amin ya. Ya. Ya, mari Bapak, dipersilakan duduk. Kita Oh, oke. Dipersilakan akhirnya Bapak. Assalamualaikum. Kesambian lebih. Pona ada daftar umroh. thank you ya. Oh, iki. Nabi sekadin to anu beda front office saya untuk menjelaskan paket-paketnya atau paket selain beda kak di sini saja. Thank you ya. Ayo. Enggak. Lu, Mustafa ada emak. Tapi kaki ini bagaimana? Pan. Cecer paling lem motor. Lu Mustafa parwaniat enje si umur warek. Enje keng lepalango. Waduh. Enje nur.
Aduh, pantang. Dengget-dengget edungku. Oh, mepah keroking tedung melolo kakek, ha? Lu kakek entar umur apa entar tedung? Coba demeran. Di Pak Mekah. Mai toron abo. Keroking. Nah, iya tuh pacebut songot aja. Wah, tedung lanan bi lain, mepah keroking tedung melolo. Keroking tedung melolo. Nengeneng tero umroh, wah. Iya, wah tedung melolo. Songkon je begena. Kakek ntar umroh benih ntar ngare. Wah, dan malah sebagai 2 tahun kaki. Dan Tuh dia. Ngomong karo lah. Ini kakeknya. Untuk melakukan pendaftaran umroh. Sebelum mulai proses pendaftaran, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Arfa Travel. Arfa Travel dan Tour di sini berdiri masih lumayan awal karena masih 2022. Untuk Direktur PT Arfa Travel di sini Kiai Haji Marus Ali. Beliau termasuk salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Baidawiyah. Dan tujuan dari PT Arfa Travel di sini untuk mengantarkan masyarakat menjadi tamu Allah dengan mudah dan membantu juga untuk masyarakat di kalangan menengah ke bawah dengan ongkos yang terjangkau. Dan di Arfa Travel di sini menyediakan beberapa layanan paket umroh. Yang pertama paket umroh reguler dan paket umroh promo dan paket umroh Ramadan. Dan di Arfa Travel di sini selama berlangsungnya ibadah umroh dibimbing secara langsung oleh Kiai Haji Marus Ali. Alhamdulillah, Mbak, mana bisa balik, Mbak. Dibimbing langsung sarengkung beliau, kayak sampurnana untuk ibadah umrah nikah. Mana pakai semua, ya? Mana bisa paket Ramadan beudeung, Mbak? Kalau untuk paket Ramadan yang tahun sekarang ini sudah habis karena banyak peminatnya. Tapi jika masih berminat bisa menunggu untuk tahun depan. Ya, mun deui warek kurang ngadeng gua daftar. Ya burung gua sebah telah Mekah. Gila ti nerul kita telah seneng Mekah sepenting kayak kita ke hajat depak ke Mekah Madinah. Mun kakek terwa umroh boleh terwa telah seneng Mekah. Iya umroh tahun deteng nyetor boleh Arfa Travel dia kakek. Tal keroking deh iya. Mun kakek jai. Nur apa kakek sekarang kakek? Tanya kakak keluar kok tak tahu. Bal. mana bisa promo ben reguler ini kenapa bisa Pak? Untuk paket promo reguler pemberangkatan langsung tanpa transit. Sedangkan untuk paket promonya masih transit sebentar. Oh, engke Pak. Gimana rek? Mun sudah kisah lo boy rek, mun sudah kisah reguler nih, petu was depan ke Mekah ben Madinah. Melentas depan nih. Mata sepromo be kak mudean. Apa le? Sebagai pikiran aja kakek. Wih aja kayak pikiran dia. Lepas tenang kakek bener dia. Wih barek, mereka lagi sering kuliah dia baik barek. Mungkin kita ada menurut. Ya mun tadi sepaket Ramadan warek itu ini kok ngalas reguler ya. Mbak, 3 orang ikut paket reguler katanya. Baik, untuk proses pendaftarannya bisa langsung ke ruang pendaftaran. Makasih ya. Langsung ya. Iya, langsung. Assalamualaikum. Mau daftaran umroh? Engki. Kalau boleh saya lihat datanya terlebih dahulu. Ika. Berapa orang? 2 orang ya? 3. Oh, 3 orang. Dah besar lah. Paling leder lembarik. Cek gila ngaradan teh.
Le Jairun, setia nyaman kan, tinggal nunggu pemberangkatan. Karena neng Arfa Travel ya ada payung hukumnya, dilengkapi dengan fasilitas yang mewah. Kelangkong ya Pak ya. Mendaki karena kaki adang kok tebes tak dendean. Iya tak apa lah. Kayak kebaik pengalaman ya, menyetora hati-hati neng Arfa Travel dilengkapi dengan segala fasilitas. Marilah mulai nih. Bismillah, bismillah.